Martang yang mahita dame ni debata na sumurong siyan sa luhut roha ima na mga ramoti ate-ate do kiturang munabi di bagasan luar niya Tuhan Yesus Kristus martangnya. Amin. Damang dainang mahinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Shalom. Oras madinita sa luhod na. Nasana di leon mi toniro di pamataku osado ontologi rodi salut anakku mandok mahita ditangyang ale amanami. Ale amanami nalibanwa ginca sa bidarbatia magawarmo sa Roma harajawmo sa saat malomo ni Roham di banwa tongon songon na di banwa ginca yang patuhami sa daliwang pangulupan siya pari sa madosa nami sa pagparesa nami di dosa ni dohan na mardosa Tuhan una kantugyot pangjunan alua maami siyang pangako ayaw na una harajaw Doa tarugon, roda salamat sa Amin. Mulak mahamu di bagasan dame, jaloma pasu-pasu nasian Tuhan taib. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabohina Tuhan jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina Tuhan jala di pasaurohon ma damena tuton di. Amin. Oh